Kakasihil Autonomous District Council KHADC mentakasngi kakhatlay tarik jamang kalalumlang ya barok kisengkur kirang basnong bat kisenjuk jong kinong sencer snong komsi bantapan penklan ya kisengkur. Hadin belawai kecengelang Deputy Chief Executive Member jong KHADC uba pensengan NCM ulaong. Baka Executive Committee Kalashim Kawai Karai ban bu bait bu renti ya kikur barok kibadan hapot usam jong kakasihil Autonomous District Council. Bad hapakaran bandrap nakaliang jong ilam jong liang persya ubat titos khan walaong baka jinglom jong KHADC kadai sibanta hadin jong mi kasiti na Deputy Commissioner jong Ribay District ublapan kiles jong kikur kibadan haka KHADC. Bad hapakaran bandrap nakaliang jong ilam jong liang persya ubat titos khan walaong baka jinglom jong KHADC kadai sibanta hadin jong mi kasiti na Deputy Commissioner jong Ribay District ublapan kiles jong kikur baro kibadan haka KHADC. Menukat lang ang ni bat di blue kain mengiram juga lengatai balijit rani edisi macam borwar belumiem berim juga ke ilaka MDC juga kawasan deru iba tabla arunna ba mengiram juga tunjuk siram bakpur. Kalau bersetanat pangilayok pania keren sibun kiai haji ngede berka ikur kijaj ibahapa pokpur usam jongka khasil atau masjid council nama trai kumba pitit agini ki kendiat tayo kendiat si badon bahaga jinge keren naga jinge dei khasil trai ikur kijaj khasi ki jongi badon naga jinge du jongi mentagasi kalong banyatir banyatai umnu ban bu bay bu renti haji ngedai bat kikur kijaj apo rilum kasi jongi apo upur usam jong kasil atau masjid council hadin bangina asyim yiging ai jingmut baro na sudai bala kumnu ila de ban donno katup jong kikur kijaj apo rilum kasi jongi bahapa apo upur usam jong kasil atau masjid council kenang ba kajing ai kajing ai certificate kanlong lang bakal di kebadai kebabunia bakawan me atungku bando tementa kasi larai ba ka council hakini kindiat si kan pentip pai ba bagi pur baper kin pentip no kamploi shika district council ya ki kur ki jongki kenang bangin yo ban bu hakathop badi kata kathop ke bangin lum jingtip ngin sanang syong bayang ya se don ki kor ki ba ladu no don ki kor ki ba la komplet kenang baswa bangin pentip pai ba ban publish ya ka ya kathop ki kur apo putusam juga council kan nom long ka baduko tendrikan long ka bala le abhana dong sedong ya kan ni adin bagi ayok lut ya ki jing ai jingmut hantam ya kat jing pentip ya ki ngede ki kur ki ja ya por rigasi ke jongi in sakhat yang ya ka jingelang inom khot su hangne nama gayong ki pobur ki nang iron ba ki bona di jalan ban khot ki jingelang agawai ka hol ba ya ban hakane ngin yo ban ya thu ban pentip ya kan ni ka thup jongki kur apo urusam jong garilum kasi ke jongi bat kaji ya dei kumbalong benta larang yong ue khasi kaji ya kan jungi kelong ba ngina ban lek bek kat kum kan khasi lain tak kat nais pa krai kunyo kata kelong ide ke material society tenrei nginang hap ya thir ya tai hagi babun ki benta kat kum kaji persngau jong ki babun ki rangba lesir shwa bangin sim ya kanu kanu karai ke batumai yang ni don ki pangba batin bukain ki songu ya ta setiap komiti ke belafat pengalum ni kini kecingelang jongki klik nong sensan nang ta ki sengkur ki beper ke senjuk ki sengkur rang bakur ke bang wilayah keren ke beningkong kalong halor city ke belawan no deputy commissioner ke ba jongka riboy ubapan ya ka list jongki kur ki badan hapo ukut sam jongka district council ke jongi tinggi daya keren yang ini bat kumbala pensai nak kalian jong di deputy CM jongi ba
ila rai bang in pentip syabaro kikur bagi dewan wanra ya ke jingtip ke jongki ya kikur di baper apa ada council kabaar ngila ya keren ru aga jing ya dai bat cabinet act 1997 kabar sultanar kalong ba baro kibadan haga ni jelang kikur di baper girang bakun ikli no sensar ki ai ke jing kersan ya ke khasi custom cabinet act 1997 ki kersian ru ya ke egan notification ke belawan na ke government na ba social welfare department hak bede ba ke jing issue ya ki schedule track certificate kita gede ki mat ki boleh keren hoi ki don ki we pat ki issue ki ba ya dei ba ki sengkur ki repair terukom ya kengkur kengka ba kum tata teri gini na kalian ke isi ngatarai kan sa le ek ba don kam mereka ba konsan mentahi kalong ba kikur hari kasih baro Ibadan kita banu aino kejitip marmar sekadar sekonsel kenang bagi dia ya kalis jom ikur baru Ibadan apa dikasih Dil pikir mau baga session ke wader. Ngila pendrung no ira jide berka administration jong kikur. Aga lineage act 1997. Kabang ila onra no daga amendment. Arjara pulai. But aga ni ka amendment agibun ki provision ki barum na daga dal barkur urang bakur kumno ban issue ya clan certificate kumno ban recognize daga isi ya kor kiladun nudang ne bare kan nginang amenta ya ka approval jung ko bonor asyaw boy ru kadang tu ka clan administration kadai ka sibenta jong galini syaki hagalini syak bodo kata dai ka bagidon bara khasi uyo lok ya bombay ke khasi यहाँ पे तंग जाए then in sa ay khasi tribe certificate nang bagin itu pura yaki kum di khasi haga jing dei bar kani ka baong ban ay jaj pa ko mapi ya menta hadu menta haga khasi lin ja ni kashai bhaga ang bakai bangi dei ka maternal society ka bangina ban simbai naka kami te hoy ki don ki jing ay jing mut hang ni hang tai let's say kita yang ingin hapan ya maka jika isu jong babun balang ingin hapan discuss ba hakar kum bapade dia mentang kat kum hasil ni ja kasai ba bangi dia ke material society nama ai di council yang iru ka intention ka long bangin pen scam ya kiriti ki dustur ki jomi tinggi pen scam ya ke bangi la dia mentang ingin empat lak ban ongi ni dia bagi isu maka don ka bagi ya discuss kriteria ba Turun pak. Katu kalau numpan yang dili cak, kamtami ki bayo shongkha kle. Lagi miyo ka khasi tribe nang ni kinum mla ban apply sil tribe. Wat ka khasi ru ka bayo ayo pa Bombay khasi. Kidon kam hi ya ka khasi tribe certificate nang. Katu ka kinhaban tho application chani. Kinapa submit ki ek beran kam kihabale itu iba yom mapi menemo yom bantang tang gamut ba kajet mai hap tang hi tang da manu ru aba tang da tang then ka submit ki jinan kam bro then isa ki khod ye ki hato ki karen khasi pakanem ki im khasi pakanem then isa isu chairmanship jong iba penskai saya ba iwan ra ekan ki isu ke ba long ka kong santam yang ki kajai benrio ajak kme namar ngilai i babon kami pon kani kajing kulumar wat hapadeng ki pat ki jongiru kadon kajing kulumar ke kom perkhat pat kadon ru kajing patai lese ngahap hiban ong ba kadon kajing patai ke babaklah kani ka senjam kepala sim ka khasil setan masjid council ni kersan purai ka namar benda por bakadon ka yen ne baro ndade ba piadon ki press pin iba kawan baik kawai kasur bangi kersian ni ka bakale ka hasil autonomous council pada ka joko porru ka kani ka lineage act kadon ka jing kersan ka bupura khamtam ya kani ka jing temu ka bakongsan baha benta ka ban ka council kale bakal apa pan ai ya kata ka bor jong ki rambakur khamtam kin issue ya ka clan certificate kenam bahkan kan laban tem dan ka laban control kamtam ya kani ka jing mi kikur ki ba bon kikur ki bangi bitu ita so haga joko poru kumbala ongi chairman badan brom ba persngai omba hapo kala na lineage act kamtam ka section 12 kala kren sai ba
ba msya ban ai kur da kawai pada kakur kam tam buat parakasi mangiru kalau long syai ba bat ka subsection 7 kalau ai bor ho registration authority balada don kinu hubungan pan kasih tribe certificate kakur jong ka mai kama namar ka ai jai ka kam don nong rim hangi ji sa ka di ai jai mai ka namar kisim utu ba ai jai ka jai ka jong uru usim na ka kami jong unang tau sa ai no ki di hang turu ka section subsection 7 kala keren sai kedar ba registration authority da don kum kini kam tam pengkanya ka section 3 ka section 9 ka section 10 jong galin ja ka ba ai kur ai jai no chawai unum pedang ni kani kala lu sai kedar hana po ka lin ja di sesi sen ngaku ban ai ka jing kulai kam tam ba